Akan tigayam yu ti kanayo nakadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama. Nga makablawa mampay dagiti sumaganad. Karas family dita Pangasinan Manawag from Jacob. Lisa Duldulaw. Ken Eunice K. Tripolo, ken Ripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kunani Kabsat Angie. Dear man ang biyanang, kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes nga tanak, saan ta suportaran nakpaykit di, takanayon nakay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Iso sikatin kasar ko. Tasika talaga ti love ko. Kat apeng arun ngagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Natungo. Nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan anyat sangsangitam aya. Sangsagitan nga ron. Tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayayatek. Tandaan na makalayon da ita. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di naksensinaan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na panggurahak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay. Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Angie, mapakawanan na ko ma. Dabasol ko kan ka. Ngamkit de. Diyak ing gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakin ka, Angie. Ang mga sina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na, Angie. Danugan na knuso. Kabilin na. Tapno ba ikarok tinagbasulak kan ka? Nakasaganak amang ikaro itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, Kanji. Sino nga ron day babae? Kwa, taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Payanaramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kay ti bain. Binartaknak na dya babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos ta si katayayatag. Anya? Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Angie, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Angie, asawak. Mangan ka kidin. Kagura na ka di, Angie. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagan ka.
Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabaho. Awan na ilipas mo kurso. Iso amarigatan ka sumapol iti trabaho. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. May katak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng agtrabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya ka mo, ilamlam mga ngaminan. Ay. Pakawanan na kuman bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diya ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade ti asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo kade? Kadwak to'y anak ko asini ko ganta asawa. Loko datang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulili kong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. Ay, adda di taunag, sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ti asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay kwa, adu nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir. Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno amuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod, sir. Di taunag, di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige, parwaram nga rod ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita anak yo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang! Tanay, amumat nga awan trabaho ti anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na rabid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan ti anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadila kayat nga idarom ka. San ka di asar? Didak idarom sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam dahi takarim rani. Talay, amumat asaan kami abak nang. Uwan tata, alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan Kat no isunto pa ti dandani da indarom. Taag 18 pailaan di nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nga agbabae jay asawam. Baybay amat ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani. Kat mabalod. Pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo't. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadotak ko namkit di taday tala agtungtong iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay. Awang nga ron masterkan. Adono kayat. Masadot ka laeng. Iso akas ta ti bagbagam. Lima gasot yuman ki dinanang. Paggatang ko iti bagas. Bayadak to. Inka mangala iti bagas dita kusina. Ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice ti gatangag. Ay na, dinak man utu-utuan. Tadinak mautuitan anje. Red rice nga. Pambar mula da ita. Pagtungit ko kunamkit di Saan mo, Alan 500 lang. Awan kwarta. Awan 500 ko.
Hello, Nanang. Kat, kumustang daan di kanta asawa na? Isoda pa'y laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan, ngam di namat kayat. Di na pa'y lapanawan day tanga asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pa'y laang, tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano, tiputot na itirwar. Kat, kasano daytan? Maksayanan at isweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywan man kit di jay adim nena. Ibagam taga-brood mo tun. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, Nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanumapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin. Kat, agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ang iskwela ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor ng asawa na. Kas di tiwagas ni Rani, tapno saan ngay darong di adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din tun rabi, nena? Wen, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Wen, bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni Tara Aramidag. So anasaya at kamot nga asawa kanyak. Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta akmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman ngag sikuga. Wen, di ka madanagan. Di tapay lamabalin a puwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitet pay laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Iso nga rod akanayon ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga rod day ta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang nga rod, ilimod talatan ti may papankadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Kagawid akon. Diyak mabalinta agpuya. Tabawal kanya. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mo mabisbisinan iti sidong ta asawak. Maipay na amin ang kasapulak manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko,
Ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kung agtrabaho manang. Kan ora jak agtrabaho, adda ti asawa ka mang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawam. Masiguradom aya nga agnanayon asuportaran na ka. Nangro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy-noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya. Nalpas lang nga ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jayla suporta ti ubing ti habol da kenkwana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal dar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isarumwarak mo't makapabagtitawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanamanan? Ada seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya? Nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag. Di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo kailangan panawan di asawam. Total, awan mat anak yun. Huwag. Mapasamak to day tayo, Loisa. Ngam urayan ta ti umno panawan. Sana bale. Tamabayag manin nga agnaidak dito dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno panawin. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akalat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umuna, wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin na. Anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti ama, karani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok la itay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo lat tagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta tata. Kuna naman ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbud dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Diyay kumamot ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, diyak amaw. Nasaya at tadakan rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, diyakon aglibak bakit? Masikugmanin ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko ma. At daditan, nailawan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam?
Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang, ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy, Rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para itilamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day jarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Basan niyo na ako pa yan nabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpulong kinibakat na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit laang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray si ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyak ti makamo ka na kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wen manang. Kan saan ako na amarigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang nga pagserbiak. Nasayaat nga rod no kas na. Kat nagsuldo kan. Wen manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasayaat nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wen manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang aldaw ko. No idi pa'y lakumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan ti salun. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniinot ang nakaurnungak katadamot ta negosyok diti Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag kukankwana. Jakon na kiasawa, isong agmay sa aklatan ngagbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery negosyok, kat maragsakan nakta na pintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day ta apakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman iti kanayo nakadayo amang tartarabay ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang ken biag ti tao. Ket pagyamanak met dagiti agkakapintas a komentoyo kadagiti amin nga uploads tayo. Ngem pasensya no hangko nga ma-replyan amin dagita ngem kitdi mabasbasak ket pakaragsakan unay ti gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudnoanagan tintay patangatangay drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ti pamilya Gorospe kan Toscano, dita Cagayan Valley from Annalisa Toscano. Ni Annalyn Galam,
ni Shane Valdez iti Saudi Arabia, kan Jerry Salibad iti Kalinga. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat tatawan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdanada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada iti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakkelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apain nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalakilyo. Respetuan da kami kumamada. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, Danica. Ay,
Unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagak. Ngamne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mentik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matye tawid ko ah. Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo. Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit, agbalbaliw ka nga minan ah. Si Kati agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kit na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang. Nasaya nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsur ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ah. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun asweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo, ah. Uwan man, Lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak jay comment mo, Lulit. Sana all ko nam. Diya ko replyan, diya comment mo. Ora tain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo nga agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit?
Muna yung kinasweet data. Dario, dani ka. Oh, kitaan nyo ang mga lumakuton kayo. Aan, Lolit? Ay, Dario, ikis na. Tapno makita dia. Ikisasasawam mo't. Ni, darasam atak pumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Ay, naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da katatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay jay kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karida. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dahil. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamot kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha! Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Si dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tikas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom no daduma. Huh? Dario, Dani ka. Ha? Adda kayaw. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram lad tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagit ay chismosa akarupa tita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Nabanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan. Yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balon ng dagit anak mo ngay. Siyak ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala kumaa.
Urayak nga ramidam dayta. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadda ka nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasar ta kanong amin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti planok iti tawid kada kayo. Nanang, inted ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapata. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, awan nga roda Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit ngagsina da. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang agtalong. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na ko ma. Abda na padong parak abakalat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasim dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarumda kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag kin ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsimnoblanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinoblantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangan ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangan kanyak. Oray haanan!
Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami latang, ngam kitdi, agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Ngamsak ba iti drama makablaaw mampay, da Rinaldo Di Pano, Di Tala Purisima La Paz, Tarlac, Alcatlin Umayas, Susan Despe, Dita Singapore, Ken Marita Kokya, Dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kabsat Kulasa. Dirma ng biyanang, at da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito'y balay, Kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolinan no aginawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Saan nabalin At least, saan na ka mabannog? Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya, apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manen ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. Addan business ko. Adda pa yung lugan ko. Iso nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya? Di kay kadimadanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam Kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Uwan, taumayak mo ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho kamanin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. Adda jirwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at the nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y nga rod nana. Agba akaksamot tun. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y naka-move on aya.
Naka-move on ako, nana. Nalipat ako ni Adelio. Aywan. At dapay laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, ditada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpig sa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dilibak ka pa lang. Kahit mong sa ti makarama na. Sige, padasan ti ang kabil kanyak ti darum nga. Ay sus, agap-apa manen dagiti agasawa kulasa. Isuda dagi chay, nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rog ni Adelio, anana. Ay, ganaban na ah. Nakarma siguron. Gapu iti pa ng pasakit na kanyak ide. Ha? Ay na, makasang ita manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Diyak magawitan ti agsangit, nana. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak namin iti bagik. Ay ayat ti bagik. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron di alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboy prenam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Balot! Balot! Nimot Adelio di lumabas nga glaklako iti balot, nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man, nana. Gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka, nakakita kanya-kanya, Adelio. Uwan nga rod. Nakapasyar ka, mate. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito'y balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, no awan problema. Kan, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. One, pangilugluga na kitilakok anat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti katangan yung abalot? Nana Mariana? Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 katangan kulasa. At to'y matibayad ko. Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw ang konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga apa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Balot! Madlaw kasla masin sinit.
Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak ta agpay sumang ngamin nalino ko nakidi. Basta sinaan nak ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Alhabay-bay amon day ta kulas. Napalabas ang daging. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mang parak no madamdama iti tricycle. Umay ka kay din. Mabain ka pailaan. Ilugan mong tasako binaklay mo. Anya day taya. Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rodan tay tulod kan. Agbain-bain ka pailaan. Kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangal lilaw kan to maidi. Lino ko na laeng. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari para iti tunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangal lilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Ne, saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pailagam naka-move on. Nakalipat ak makiden. San mangaro na malikli ka na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa inubyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwendak laeng. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana. Ayan mong, nakabaybayag ka. Mabisina ko. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito anak mo. Urayan may ti isang pot mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto amakan dita. Agluto ka ngamin Masadutak ngagluto. Basta urayan mi ti isang pot mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wen nga rod. Awan na aldaw asan kaming agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin dinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga, hindi nakatumpong kay iti sado ta babae. No siya kumati na sawam, di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyamanak manen, kulasa. Isumot na nakabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat kay kayat mo mutan? Apay, kayat mo asublyan daya babae? Tilay bagbagam manin Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang daya babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asublyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar
aramidan yun! Grabe ka yun! Nikat, paparamon nga eh. Rautat JX mo! Ha? Nagloko mo dahi tatayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni? Di mon gargar yan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawa mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pa ilan makamove on. Awan matkarbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo ah. Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam, bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adilio. Ay, permi saan la asikati sinungat day chay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day jeng ay nasawa na. Wala, kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga di nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngam anya ngay, adda ditan, nalpasan, talon ti anak da. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko. Adak diti kusina nana, umay kayo dito Ay na, pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya, kadagi dyan anak dangay, inala dyan asawa na. Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulanan nga agar-aramakin ka. Hindi nakmutilaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakin ka. Ngumapay nga at di nakmutilaklonan. Ay kwa, urayak ngamin, ang mga nagsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan maysa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Iso nga aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan ka kulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublian da pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikardua nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Hay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw. Ngam ay ayatim pa'y mo lagayam. Napukaw idin. Ngam idin nagsinadan iti asawa na. Nagsublimo, manan day tarik na kang guana. Masiguradam, adi mon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan ka ni Adelio. Anya, Kat kadwami dagiti talo aputot na. dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa.
Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis. Wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmat kan Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida kaslawan anyaman na. Pakawanan na ko ma, Adelio. Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan dayana. Iso pangasim. Di na kon riribukin. Sige, no kastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabaling. Dakdakkel ti karbang nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming ditoy. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, urnusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adel yung hani, adto yung tikapin, at kapekan. Agyaman na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Kutni, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang Adilyo. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talaga nga awan mataktakdaran day ta lalaki asauna. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kad nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan makisinublahanak ken ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Wano saan, urahim laangan mabalo ak. Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwanday ti apanang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadigan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinublanda? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kamin ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana, tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wan tatang. Jak kayaten ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mag, anak ko. Ay ayak launay ti bagik, tanamidwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi akan ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko, tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasi na kalpasan ti sumagmamano abulan, nakalipat akmetlaeng aging ga anak kinobyo akmetan, kat nagkasar kami. Kat maragsakan na nakatumpungak iti nasingpet, nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, kulasa. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo? Sapay la kumata healthy ken nakaradkan tayo akanayon.
Manipod ka ni Kabsat Rota sa napudno nagantin te drama. Ngam hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, Ella Barco kan Barco Lopez family dita Ordaneta Pangasinan, kan Lilibeth Valdez kanila kay na Arnel Valdez dita Tarlac. Kaslimanti ko na ni Kabsat Rota, dirma ng biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit, isa tunggal darik na iti bagina ibagbagak apambar na laang, tatamok rason na laang tikas jay, tapno saan ngagtrabaho. Gapo iti day ta imbagbagak asadot ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay! Anya matikas ta nga ugali mo, Lucas! Senyorito ka talaga. Nakatugaw lat kukom di ti balayan. Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ti tiyan ko bakit? Jak makagaraw, ta nasakit no agkutiak. Pambar! Nagadwa pambar mo. Sadot ka kay di ay sa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Isa na yung labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak, agtrabaho akton. Kanon tupay ngay? Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo, Lucas? Ha? Ay, saan ka di akas tati bagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan. Makatrabaho akmut kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka ha? Nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardan ka manan. Bayam, tano da kwartak, agpacheck apak. Adula amin day tangay bagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan da kan kangay, kagin sa sakit ka laang mo't. Sa anak nga agin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak kamukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam siyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko, umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apay akas tati tsura mga glutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakak lakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tamo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik-naan na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar la unay gayam day tatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod numay nga darikrik-naan na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rod laang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan na mangipaiti kasapulan may. Masuronak. Agtrabaho mo tiday. Idi tagpakitang gilas laang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong augali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrag kayo Inawagan nak ngamin ti anak ko. Tada ka no rikrik naan na. Kat saan ama kaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanin nyo. Ala, ingkay kitaan ng ti anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabaho. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko, nana. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo, anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up, aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota, nana. Kanayon na ngamin nga ibagang agpampambarak ka, no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot tan problema di tatyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito, Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakasi akada kayo. Da kayo pala ti makaamo iti trabaho dito balay. Tanay, sumanaw di manugang yun no diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Iso abay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam.
Imbes at tulungan na ka, tapno agimbagkan, kat makatrabaho ka mutin. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay mo't gayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainayabandak nga umay agluto. Kastaya. Aywan, adalakok nga oil, nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ha? Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito'y. Nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na, nana. Masahiyan kayo. Ay kwa, nilaangan Lucas ti masahyam, tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, agsakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasang ko, isuman ti masahyam, bareng agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak ton. Ala, jakon pabayadan ti lakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, Betty. Ay na, okay lang data. Ibagam tukin ni bakit mo, tapa-check up na ka. Agungot no ibagak ti kasta, Betty. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka, kat asawa na ka? Atapon na ngamin ngagpampambarak lang, Betty. Anya? Ala nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. Lucas ta, naggapu ka ijay balay, Betty? Wan, Rota. Ay na, pa-check up mo di asawam. Kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan ngagtrabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mat ngagpampambarlaang. Madlaw mo mat ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak, Betty. Nalay nga artista day jay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kwana. Anya? No, da mangayat kang kwana, ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanan dagiti dingun me. Tanay, naibus kanon tay imbatik iti kaaruba kananda. No kayat yo, yawid yu pala ang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na? Apay kumadi na kayat ka muna mga awan may tultulong na dito balay. Tanay tala agil ilad tararamidan na. Ha? Mala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawis mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay nga ya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa malat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad malat kukuan na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. Nupat-pat yun tumang ngamin di pambaritis. Nalay nga artista day jay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata saan naka-ma-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inakmanan lakwan ida iti oil. Kan masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas di balay da balasang ko. Nagawid pa lang iti balay da balayan. Ay, apay ngay. Yak manamaw. Agpaimbag pa siguro Ay, kastaya.
Sige nga, Rod. Ijayin balay danana salya ti pagdiretsuak, tata. Nukasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pagnaedam, Lucas? Uwan betay, tapno saan ka no ama stress ang makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day, tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, Lucas. Ngamno kayat yo, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha? Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanan ti kasto nga aramidek. Kakaiso na nga damot extra manik. Iso nga itulong ko iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron, tano agimbagak, kit makatrabaho akmanen. Bayadak tumutlang. Di mo pala panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam a panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglutluto ka mo tananakaw. Una lang. Tamidyo mayat mo ti tiyan ko. Manipod nagtumarak. Ay na, sapay kumata tuloy-tuloyin day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete ta pinabuludan na ta iti kwarta. Un nga ron nanang, nagsingput na dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga rodan, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Un nga ron nanang, iso ang naghasat to tagbaling nga asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang, nubaruak pa'y kuma. Armag nanang. Anya, Ang madamot nga minin asawak. Kun napudnuak ita asawak. Iso ajak tumaramid ti mangisukat kan kuana nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamot timpagan ano. Sumingput tumot lang day dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbaga na kong. Hello, apeng ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ano imbaga na kong. Kat, anya ko maita. Uray di ta kapila ngayon ni nanang. Tapno da kadwa na tanay, kaasim ni nanang. Agmay sa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, ita okay aklang dito'y Lucas. Apay nga kasla di nakmut pagan anong asawa mo Rota. Di nakati ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayak ti tabalay tamot lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni nanang kuna mert. Tulungam ni nanang di tabalay. Saan nabalikan niyak, tanay ruwama kun nga agmay sa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan nakikon-construction ni Jedaya. Kas jela iti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan nga agtrabahon. Apay di pala gawid dito yung ngay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbaga na, imay kit di itay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay ngay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbayak iti kasjak klase ti tao tatang. Mangnamnamalatan iti masuswil daw. Di na mo tagpursiging agbiro iti kwarta. Kat agtrabaho mo. Sala agsardang mo. Nada na sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaan ti amo na trabaho. Di na mo tagpanunot iti pamuspusan. Tapno bumak ng kumamat. Ay, yap, apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada. Nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kayat dirota nanang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuana. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nanang, Jak mo't la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gapo tawan natalgad at trabaho mo.
Nanang, Lipatom kit din, kat mga barwanan ka. Kan sumapol ka iti sabali nga asawaem, uray tadi kay mo nagkasar. Nawaya ka nga agsapol manen iti sabali nga asawaem, anak ko. Pilyum tong tay nasingput a babae. Naimbag nga oras mo, Betty. Ni, si Kamat Gayam Lucas. Sumra ka ah. Agyaman ak, Betty. Imayak, ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag Ala, di mon samot maiturturugan ng date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre utang nga ron. Oh, atoy. Makaammo ka nga rod ah. Agyaman nak Lucas. Siyak ti rumbang agyaman, Betty. Nagsayaat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsingpot ka bay. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, di ako nagpalpalikaw pay. Ngam ay-ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako ni Rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Isa panawanan. Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako na inay ko. Kat sikat tinakariknaak iti ayat, Betty. Sapay ko ma, taaddanam namakin ka. Rota, nadamag mo. Agayan ayat mo't kanon dalukas ken Betty. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayat ano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja alukas. No kasta, okay lang ken ka. Kawan, awan nasakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kidi atap no di na kung dagdagulitan dayja lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko aming nga order dagiti customer ta, Betty. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sabali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, Betty. Pasensya kan ah. Di ka makuyog nga agbiyahe, tama kumikumak ijay shop. Wen, awan problema. Kabaulak, Betty. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty, anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imadon ti branch jay lako yu asab-sabon. Adon ti dildiliberan niyaw. Wen nga ron nanang, isungag nayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-plan wen minday tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasar mi. Napintasan ti biag dalukas ken Betty anak ko. Bumakbak nang dan. Nagagat da ngamin ngagpadpada. Kendamag ko nga umadanin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja alukas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay ngay di da kami pay. Nagsadot. Ngam itata sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't nagagat na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan asumangsangput gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyla agil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan. Awanan rikrik naan na itibagi na. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mo tim mo ng asawa ni Lucas ah. Dakdakkel ti karbangak ngam dayja Betty. Iso asyak ti rumbangay kasar ni Lucas tatang. Anya? Kalpasan ti panangikulasay mo kin ni Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma. Arig na imbakwar mon. Ngam ita. Kayat mo. Tagsublikan ko na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpailaang dayjay.
Siyak siguro ti pilyan na. Siyak ti kasar na, tatang. Pasensya kan, Betty, ang masapol nga ibagak dayto kan ka. Kan sika ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin, anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy, nay. Iso ang nagsina kami idi kan ni Lucas, ta dalabas sita saan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa day jay. Ay, kunak nga agpalamiis kami lang, kastoy mo't tinamwak. Dinagdagos yung mo't tinagayan ayat, bete. Ha? Kaya't kukuman nga urunusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso apasensya kan o subliyo kun ti asawak kan ka. Tinasayaat. Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangedeng na. Iso ti masurot. Ladingitek, Rota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatek itan. Ta iso tinakarik na akiti pudno nga ayat. Nakita ken kwa na dagiti sapsapulag iti maysa a babae. Kat, kasanuak mo't ngay. Siyak mo't mo ng asawa ma. Oin, ngamin kulasay na kon saan? Nalipatam daytan aya. Ay, kwa. Nagbabawya kon day jay, Lucas. Siyempre, bunga la day jay ti saan pagkinkinawatan tagasawa. Ladingitek, ngam umadanin ti kasarmigin ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol kamutan iti lalaki ang mga kasarkin ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano? Tiamok siyak ti pilyan ti ex ko. Taninamnamak ngamin alav naklata nga uray kas jay tinapasamak. Ngam na paay kan na ba inanak. Aklo nakanarik na kiti apal ta ididimurasan ti biyag ni Lucas. Kasla kayat kung tagsublikan kwa na ngam awan matnamnaman. Gaputa na ba inanak pimanawak nga ron iti lugar mikat nagtrabaho kiti sa bali a lugar. Kat itabala sang akpay lang aging gaitak kat jak amuno makasawa aktupay wano agbaak akon abalasang. Pasaray malagip ko tinapalabas kat pagbababawyak tinararamid ko iti ex ko ngam naladawan ti amin. Alakastan tigayam mo, Rota. Alagagayam ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyana. Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.